Uko mubibona rero kuri iyi video, Perezida Paul Kagame yagiye kwakira mugenzi we wa Katari nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, umwami w'igihugu cya Katari cyangwa Emiri wa Katari waje mu gihugu cy'u Rwanda. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Uyu mwami w'igihugu cya Katari ni inshuti bikomeye cyane na Perezida Paul Kagame, ngira ngo ibyo murabizi, ndetse ubufatanye bwabo cyangwa uburyo babanye bikaba bimaze kugeza u Rwanda ahantu hakomeye cyane. Yaje rero mu ruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda hano mu karere k'ibiyaga bigari, dore ko arasura u Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi ibiri, ariko akazajya guhura na Chilombo i Kinshasa. Uyu mugabo cyangwa igihugu cye cya Katari gifite uruhare rukomeye cyane mu biganiro bikomeje guhuza M23 na leta y'i Kinshasa, nk'uko mwakomeje kugenda mubikurikirana amakuru dukomeje kugenda tubagezaho. Tugiye rero kubagezaho ibijyanye n'uruzinduko rw'uyu mukuru w'igihugu cya Katari, igihugu gikomeye cyane kuri iyi si, ndetse kikaba gikomeye cyane muri politike y'isi bijyanye n'ubunararibonye Katari ifite mu guhuza abarwana. Ubwo turavuga ku bijyanye na M23. Twise cyane rero hashize imyaka u Rwanda na Katari bikorana mu buryo bwagutse, ubwikorezi bw'indege, ingufu zisubira, ikoranabuhanga, ubukerarugendo n'ubucuruzi. Mu masezerano amaze gusinywa hagati y'u Rwanda na Katari harimo imishinga minini nk'ikibuga cy'indege mpuzamahanga gishya kiri kubakwa mu Bugesera, kizaba cyitwa Kigali International Airport, ishoramari mu mahoteli manini n'ahantu nyaburanga, ndetse no gutegura inzego nshya z'ubucuruzi bwifashishije ikoranabuhanga. Qatar Airways rero ikaba ifite imigabane ya 60% ku kibuga cy'indege cya Kigali International Airport kiri kubakwa mu karere ka Bugesera. Iyi Qatar Airways rero ikaba irimo gushora imari mu buryo bufatika. Igihugu cya Katari kikaba kibona u Rwanda nk'ikiraro cyo kwinjira mu isoko riri kuzamuka vuba rya Afurika yo hagati no mu karere k'ibiyaga bigari. Mu buhinzi u Rwanda rwamaze gufungura amarembo mashya yo kohereza ku isoko rya Katari avoka, icyayi cyiza, ikawa yo mu misozi, imboga z'amoko atandukanye, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Doha irabona Kigali nk'ikiraro gitekanye gifite imiyoborere ihamye n'isoko rifunguye. U Rwanda narwo rubona Katari nk'inkingi ikomeye yo kwagura ubukungu kurushaho kuba igihugu gifite ubukungu bwuzuye udushya n'ikoranabuhanga. U Rwanda rero nk'inyenyeri y'umutekano, impamvu Doha yifuza kuba umuhuza w'akarere. Mu ntangiriro za 2025 Katari yatangiye urugendo rwo kumvikanisha ibihugu n'imitwe yitwaje intwaro mu karere k'ibiyaga bigari. Doha yakira ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 AFC, bigera no ku isinywa ry'amasezerano agena inzira y'amahoro ndetse no gusenya imitwe yitwaje intwaro. Impamvu Katari yagaragaye nk'umuhuza, ifite ubushobozi bwo gutanga inkunga mu kubaka no kongera kwiyubaka mu bice by'intambara. Ni igihugu gifite ubunararibonye ndetse n'ubuhanga budasanzwe muri ibi bintu. Kikaba cyarabonye ko amahoro muri Kongo ariyo nzira yonyine yo kubaka ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere. M23 rero umutwe urimo guhindura umuvuno w'akarere. M23 imaze imyaka iba mu bice byo murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo turahera za Bunagana ukaza ukagera Bukavu ukomeza n'ibindi bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ikaba isaba leta ko yubahiriza amasezerano yashyizweho umukono muri 2009, kurengera abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi ba Kongo, gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi, guca burundu imitwe nka FDLR ishinjwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda n'ibikorwa byayo mu bice byegereye u Rwanda. Doha rero yayifashe nk'uruhande rugomba kumvwa kugira ngo habe amahoro arambye. Mu mezi ashize M23 yashyize igorora imirongo y'imirwano, yafunguye inzira zifasha imfashanyo kugera mu bice byashegeshwe. Ibi byo biracyaganirwaho. Yemera kwinjira mu biganiro bya Katari mu
uburyo bwo kubahuza na leta y'i Kinshasa, ndetse ikaba ikomeje kugenda igaragaza uburyo yubahiriza agahenge mu gihe leta y'i Kinshasa ikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye, yaba ibice bituyemo n'abaturage cyane bya Nyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. U Rwanda rero n'inyungu zarwo mu mahoro ya Kongo. U Rwanda ruvuga ko rutivanga mu bibazo bya Kongo, ariko rugaragaza ko rufite inyungu mu kubona umutekano ku mipaka yarwo, harimo kurwanya FDLR no kurinda abaturage bafite inkomoko y'abatutsi baba muri Kongo, bahora bibasiwe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse na bamwe mu basirikare ba leta FARDC. Kigali yemera ko nta mahoro ashoboka hataganiwe ku kibazo cy'imizi y'ikibazo, ku buryo gikemurwa kuva ku mizi, bijyanye n'uburyo ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimeze, uburenganzira bw'abaturage bukubahirizwa, umutungo kamere wa Kongo ugakoreshwa mu nyungu za rubanda aho kuba isoko y'intambara. Nta gihugu cyifuza guturana n'akarere gasanzwe karimo imitwe irenga 200. Niyo mpamvu u Rwanda rushyigikiye ibiganiro bya Doha Kigali Kinshasa, inzira nshya y'ubufatanye bw'iterambere n'amahoro. Uruzinduko rw'umwami wa Katari mu Rwanda nirwo akomereza muri Kongo, rukaba rutanga icyerekezo gishya. Katari nk'umuhuza mu mahoro, u Rwanda nk'icyicaro cy'ubukungu n'umutekano, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'igihugu gifite umutungo rusange w'akarere. Mu gihe amahoro abonetse, amahoro naramuka abonetse, ubukungu buzagera hose. Ubukungu nibugera hose, abaturage bazatera imbere, ndetse nibamara gutera imbere haboneke icyizere cy'ishoramari ndetse n'ubukungu buzamuriwe hamwe mu karere k'ibiyaga bigari. Tugiye ku hazaza Kigali na Doha mu rugendo rumwe, ubufatanye bw'ibihugu bukaba ari umusemburo utanga icyerekezo cy'akarere gashya. Imijyi y'ikoranabuhanga, ishoramari mu ngufu zisubira, ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda na Kongo, imishinga ihuriweho yo guteza imbere ubuhinzi n'inganda, amahugurwa ku rubyiruko mu ikoranabuhanga bitangizwa na Katari. Naho ku ruhande rw'amahoro, ibiganiro byaranzwe no gushaka uburyo M23 yakongera kuba yagira uruhare mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba mu kwizana igisirikare cya FARDC ndetse n'ibindi byose bigamije kuzana amahoro muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imiryango y'abaturage bahunze ikaba yagaruka mu byabo, umutungo kamere ugakoreshwa mu nyungu z'abaturage, imipaka ikagira ituze, ubucuruzi bukarushaho kwiyongera. Mu gihe rero uruzinduko rwa Sheikh Tamim ruri kuba i Kigali, ubwo Perezida Paul Kagame ku giti cye ari wagiye kwiyakirira Sheikh Tamim Al-Thani, ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane, ndetse bigaragaza icyubahiro Perezida Paul Kagame aha uyu mwami wa Katari, dore ko Perezida Paul Kagame mu minsi mike yashize nawe yari ari Katari, bakagirana ibiganiro byibanze ku iterambere ry'u Rwanda n'imikoranire hagati ya Katari n'u Rwanda, ariko nanone hakagaruka ibijyanye n'imibanire y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uburyo ikibazo cya M23 cyakemuka. Kigali na Doha rero bakaba bari mu bufatanye bw'ubukungu no mu biganiro by'amahoro bitanga icyizere cy'akarere gashya, kandi M23 kimwe n'abandi bafatanyabikorwa iri mu rugendo rwo gushaka uko amahoro agaruka aho yabuze imyaka myinshi. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibisa nk'ibyazanye Emile wa Katari mu karere k'ibiyaga bigari, aho yahuye na Perezida Paul Kagame, n'ubundi basanzwe ari inshuti kubera imikoranire by'umwihariko ijyanye n'ubukungu bakomeje kugenda bagirana. Turakomeza rero kubakurikiranira ibijyanye n'uruzinduko rwa Sheikh Tamim bin Al-Thani, ndetse hari na press conference yabereye i Goma aho M23 asobanuraga ibijyanye n'ibiganiro bya Doha, nabyo turaza kubagezaho uko ibintu byifashe, ibyavugiye muri iyo conference yabereye i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi
ya Kongo. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.